زولف لون يتمثلنا في السماتين وذاك دي تولين تذويت الناغ تذويت الميتامورفوز تذويت ميد نهكا داغن الساكين يوث تذويت دي حكون يعني القضيش نسيد ربي جون نجمتنا تمنيغ داغن الساكين ذيلين ذا سعدين ذا سندان ذي توفارك سيد ربي ذا سندان تزمرت نسيد ربي اتسيلين تسفررد اتسينمت وكان اتوليم الفركنس اتوليم ربي ذا نزمار اتوليم سيد ربي ذوين يكون يحملن ذوين داغن ادينال ولون نون يتمثلنا في 60 ميلا وسيمارا لوكازيون ولاش ماضي لوكازيون تسلم في المسيح الساقين يبضد السلاك الغروان كان ودنا حكون كان ودنا قار نكونين ودنا قارران اي نظريران اي نفف انثبت رفلس نكونين نقارد افين نظران افين نولان افين نسن افين نثبت فلاس إلا تشدت إلا الحق ربي يقدش ذي ثوذرث جمدان فغير أذون دينيغ يوث تقسيط يعني ذيو تمسات إلا يران ذي ثيران يقدسن يراد رسول بولس تيموثاوس يقراس تيموثاوس إناس ربي يفكينا غد الروح انتزمرت يفكينا غد ليسبري دو بويسونس وغادي يفكينا الروح لا تيميديتي الروح الحياه الروح المستهزئ الروح يعني بوذاك يزمرن ذا غدينين نكونين ونزمر نهضر في المسيح نكونين غادي نهضر في المسيح نكونين انيلين ذي مذانن وسعينا راه الحياه ونتسكوا فين يدعي كان سيدي ربي أكني دي قار داغن الرسول بولس لأن ذي ثيران يقدسن ذي يثروما يقارسن ليفونجيل ناغ ثيران يقدسن يسعان تزمرت إوكن أغفكن في الليل إهين أيات مثلنا في ستمثين ربي يفكين عد تزمرت يفكين عد الروحيس أذيزداغ ذيقناغ إوكن أغيصفون إوكن سكري لان ماشين أن سيدي ربي أثيكس أروح يقدسن أروح يقدسن ذا روح زديقن ويزميران أذيلين ذيناغ وذي تسيلي الخسارة ذي ثودرت الناغ ما يلا الروح يقدسن يزداغ ذيناغ نكونين نجاس أكني دينا سيدنا عيسى المسيح إنك خنوين ذا التومبل ذا سانتي سبري يعني ذا خام ناغ أما كان دينين يزدغيكون الروح يقدسن الروح زديقن الروح نسيدي ربي ويزدي غير كينين الروح إنجسن ويزدي غير كينين الروح الشيطان هين اللي خذي منو أم كرديلينت اللي خذي من الشيطان ناخذ الشغال بومشوم ما إلا كينين يزدغيين روح نسيدي ربي ما إلا روح نسيدي ربي يزدغيين كينين يزدغي يكون خونوين إلا كان أتيلين الفكين ون إلا قذيلين كان الشغل ون الشغال يفازن إلا ذل الشغال الخير الشغل الخير ذا الشغل اللي تاكسي ذا ربي يوكن ادفغن سقولا ونون اكن دينا سيدنا عيسى المسيح يكن سينا يوث ناس وين يسوان صغوري يسوان امان ارس دفكا كيني يعني غادي تمدون المسيح ذيك مسلينيس تسفغند ذي ثوذرتيس ادفغن ذي ثوذرت بومدنيكات ذي العين صرات ذي سفن نرحمه البركه هين فغير كان أذون دينيغ أي تمثلنا تستمثين ولي تكو مثناغ أمي كي تبدل سيدي ربي ولي مثناغ الساقين ما كان يضحكون ماذا غادي يقار أميك ربي ينول دوليس يفدليث يرزان تزمرت يرزان تحكم الشيطان ناغ يرزان تزمرت اللحية ذي تودرتيس هين ما إلا يزدغ سيدي ربي ما إلا يزدغ الروح يقدسن وليس ونزميران أدنين الساقين لعبدنين أذيلين أكن إلى زيك خطر ربي ما يلا يشمد ولن بندم أمذنين إلا كان ذي بدل وذي تبدل نكونين أشوغ إلا قن نلا كان بندم سينين أسيد ربي نكينين ورزمير أران وزمير غران أذبدلا غيمانيو استزمرتينو لما أنا كد الديغولين الديغولي إيشتينين أسنا عيسى المسيح إوا كان يتبدل أكثر ولا تكون وين فغير أتفدلم فغير أتسينم الحملة سيدي ربي ما كان أتوليم مثلا غاشو دا حتى كون أشو خدم سيدي ربي ذي تودرتيس وليث من بعد أدنو غالث أنظار ذا شغل دينا سيدي ربي دونك كلير ديونينسيم
تعيش الدراهم تصلى تزومر خدمة من قار لي دوفار ريليجيو خدمتك هي اللاس تعاود سيدات تزلى حبسات تزلى مين اللي غادي وين يخدم بغينا ربي الظلام ديما تحسوا غير الخوف تحسوا غير التقلق الداخلي لونغواس تمساو في غير من قار لا بي دو ديو في غير الرحمه سيدي ربي تقولي تعيش ديال الخوف ديال توكدين كنا لونغواس تعيش دون لو ستريس ميم d'ailleurs même l'école dans l'école je m'isole des autres, je me colle toute la journée sur le mur. À la création, je me colle dans le mur. Je fais tout ce qui est... Je vivais dans l'obscurité. Pour résumer, je vivais dans l'obscurité. Je vivais dans l'obscurité, je faisais des bêtises. J'ai fait tant de mal dans ma vie. Parce que vraiment, j'ai vécu dans le mal, j'ai vécu dans l'obscurité. Je n'ai jamais vu la paix, ni ressenti la paix, ni l'amour de Dieu. Jamais. Jamais dans ma vie. Donc, j'étais une personne trouillard même. J'ai la trouille, la peur, la crainte. Parce qu'ils disaient, mes frères musulmans, que j'adore de tout mon cœur devant Dieu. Que je les aime devant Dieu, Jésus-Christ. J'annonce mon amour vers eux. Parce que Jésus-Christ a dit, aime ton prochain. C'est vrai, dans ma vie... il me disait qu'une fois tu es enseveli sur terre, tu es enseveli, tu vivras, Dieu te torturera. Pourtant, moi, je faisais tous les devoirs religieux. Je faisais tous les devoirs religieux, mais il me disait que Dieu te torturera une fois tu es enseveli. Comment se ferait-il que Dieu me torturera si je faisais tous les devoirs? Ça m'étonnait. Alors, j'ai commencé à être peur. La peur s'est emparée de moi. S'emparée de mon cœur, alors je suis devenu esclave de la peur, esclave de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est ténébreux, esclave de Satan. Parce que je suis son esclave, je faisais tout ce qui est mal et je vivais dans le mal. Je vivais dans le mal absolu. Donc, je faisais que du mal, comme je l'ai dit. Alors, je ne pouvais pas même parler avec les garçons. Avec les garçons de ma classe, je ne pouvais pas parler. Soit dans la création, soit dans la création de autres. Je ne pouvais pas parler avec les autres, ni avec les garçons, ni avec les filles, puisque j'étais timide. Donc, je ressentais une timidité. La timidité aussi s'emparait de mon cœur. Tant de choses mauvaises s'emparaient de mon cœur. La timidité, la peur, la trouille, la crainte du dernier jugement, la crainte de demain, parce que je ne savais pas ce qui m'attend demain. Pourtant, demain est entre les mains de Dieu, mais je ne savais pas comment affronter justement ma vie, comment affronter les problèmes de ma vie, puisque j'étais seul, j'étais sans appui, j'étais sans Dieu véritable qui pourrait être à mon secours, qui pourrait venir en hâte à mon secours. J'étais seul, j'étais véritablement seul dans toute ma vie. J'ai vécu dans les ténèbres alors. Je ne pouvais pas... Même à la classe, il m'était difficile de poser la question à un enseignant concernant mes études. J'étais peur, j'étais timide. J'étais timide de poser une telle question sur un tel sujet, soit dans l'histoire, un peu partout. J'étais très timide que je ne pouvais même pas poser une question à un professeur, soit dans le primaire, dans tout. Alors, comment dirais-je, en passant au secondaire, tout a changé. Ma vie, Dieu a utilisé mon passage secondaire pour m'en sauver. Donc en rentrant en première RS, en notre lycée, comme d'habitude, j'étais timide, j'étais peureux, trouillard, j'étais une personne qui ne pouvait pas parler avec les autres, timide comme ça. Mais un jour, Dieu a préparé une sœur, notre sœur musulmane, c'est l'épouse de notre frère. Alors, elle m'a donné l'évangile. Elle m'a invité d'abord à venir chez elle. Et comme je suis demi-pensionnaire au lycée, au réfectoire, une fois j'ai mangé, je me souviens, je pense que c'est mardi, je me suis rendu chez elle. Alors même en se rendant dans la rue, je me suis dit, peut-être ce n'est pas leur maison, ce n'est pas le chemin qui conduisant à leur maison. Parce que dernièrement, parmi les points qui caractérisent ma vie, c'est le doute. J'étais très douteux. Même moi-même, j'ai le doute en moi-même. Je n'avais pas une stabilité spirituelle, comme on dit chez nous. Une stabilité spirituelle. Donc, alors, en se rendant chez eux, en rentrant dans la maison, ils m'ont invité à manger, j'ai invité. Mais comment j'ai mangé? J'ai mangé la tête baissée sur terre. La tête baissée sur terre. Je n'arrivais pas, même pas à fixer mon regard.
Un deuxième point qui caractérise aussi ma vie, c'est le fait que je ne pouvais pas voir quelqu'un dans les yeux. Je ne pouvais jamais regarder quelqu'un dans les yeux, puisque j'avais cette timidité, cette peur. On dirait que je voyais les gens ces moments-là comme des monstres. Puis je n'arrive pas à les fixer de regard. Je n'arrive même pas. Donc, en mangeant avec eux, c'était vraiment formidable. Ils étaient gentils, c'est vrai, ils étaient gentils. Et 2 heures plus tard, il arrive notre frère, deux frères plutôt, 2 frères. Ils ont prié sur moi. Comme je leur dis, priez sur moi. L'épouse de mon frère m'invite à manger chez eux. Alors, j'ai mangé. J'ai mangé avec eux, avec joie, mais tout en baissant la tête sur terre. Alors, 2 heures plus tard, environ 2 heures plus tard, 2 frères arrivent. L'un c'est un évangéliste, l'autre bien sûr c'est un pasteur. Ils ont prié sur moi. Ils ont prié sur moi. Je me souviens avec une prière en langue alors. Ils ont prié sur moi. Ils ont prié sur moi, mais quand même, je voulais être guéri dans les yeux sans avoir le salut. Parce que je leur disais, je veux être guéri en mes yeux comme puisque j'étais malade, j'ai mal aux yeux. Je voyais mal. Alors je leur dis, je voulais être guéri, mais tout en restant musulman. Alors ils ont prié sur moi. Et j'ai resté dans leur maison jusqu'à environ 5 heures du soir. Alors je me suis rendu à notre maison tout en étant heureux. Peut-être pas à 100%, mais je suis heureux quand même. Je suis rendu chez eux heureux. Alors à chaque fois que notre frère me rencontre en chemin, il m'appelle, me dit viens à l'église, viens à l'église, viens à l'église. Moi je lui dis ok, je viens. Mais sans vraiment, comment dirais-je, sans aucune volonté. Je n'ai pas la volonté, juste pour me débarrasser de lui. C'est ça, pour me débarrasser de lui. Mais un tel jour, je me suis demandé à mon frère, qui est le premier à s'être converti dans notre famille, je lui ai demandé de m'accompagner à l'église. Un tel vendredi, nous sommes rendus à l'église. En franchissant le seuil de la porte, c'est un autre monde. Je vis des frères, des sœurs, tout joyeux. Ils priaient, ils chantaient, Alléluia, Alléluia, Seigneur. J'étais très content, très content. Mon cœur, alors à ce moment, je crois à 100% que mon cœur, c'est à ce moment-là qu'elle a commencé de s'ouvrir vers Dieu, vers l'amour de Dieu, vers la paix, l'amour, la sincérité de Dieu, l'accueil de Dieu. Alors mon cœur s'est ouvert vers Dieu, complètement ouvert vers Dieu. Alors, c'est ce jour-là que j'ai vraiment reçu Jésus-Christ de mon cœur. Alors, à un certain moment, je me suis mis debout. Alors c'est là que j'ai déclaré ma confession, ma foi en Jésus-Christ. Je me suis dit à mes frères, je suis convaincu que j'ai la conviction en Jésus-Christ. Donc c'est à ce moment-là que ma vie commençait vraiment à être transformée, changée en Jésus-Christ. Puisque ces moments-là, j'ai vraiment voulu donner ma vie à Jésus-Christ. C'est le commencement du changement dans ma vie. Déjà, j'ai commencé à être joyeux, à sourire. Auparavant, je ne souriais pas. Je n'avais pas la joie, je n'avais pas la tranquillité d'esprit, je n'avais pas la stabilité d'esprit. Aujourd'hui, j'ai la vie éternelle, j'ai la stabilité d'esprit. J'ai commencé à être vraiment souriant, joyeux. Même avec les témoignages de d'autres frères, je deviens plus joyeux, plus heureux, et de plus en plus, j'ouvre mon cœur à 100% vers Dieu, pour Dieu. Et Dieu vraiment, il est le tout, il est le tout-puissant, il est le créateur. Pour moi, Dieu, c'est plus qu'un créateur, c'est un amour. Puisqu'il dit dans sa parole, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais les ait éternels. Donc aujourd'hui, je n'ai point peur de la tombe. Auparavant, j'ai la peur de tombe, de mourir, d'être enseveli. Aujourd'hui, je n'ai pas peur de la tombe, je n'ai pas peur de Dieu, je n'ai pas peur. Parce qu'auparavant, il disait qu'un ange qui s'appelle Azraïl, il fait des tortures pour les autres. Mais aujourd'hui, je n'ai pas peur de Azraïl. Je n'ai pas peur. Puisque Dieu dit dans sa parole, il utilise des anges comme le vent, mais il utilise ses serviteurs comme du feu. Donc je n'ai pas peur d'ange. Lui, il est comme du vent, mais je suis comme le feu. Je suis plein du feu du Saint-Esprit. Je n'ai pas peur, je n'aurai point peur d'aucune chose. Ni de la vie, ni de ce qui m'attend demain, parce que même Dieu dit dans sa parole, le joug de demain, c'est pour demain. C'est-à-dire, je me préoccupe pour cette journée, le demain, ça reste pour Dieu. Et Dieu, pour moi, vraiment,
c'est formidable. Dieu, c'est un amour. Dieu, c'est un changement radical dans la vie. Dieu, il ne change pas, mais il change les vies. C'est pour ça que je l'appelle, moi, un changeur de vie. Dieu aussi, c'est un porteur d'amour. C'est un porteur d'amour, c'est un réconciliateur. Malgré que nous avons fait des péchés, il est venu dans la chair. Il est venu pour nous réconcilier avec lui, pour avoir une relation éternelle avec lui. C'est ça qu'aujourd'hui, c'est pour cela même qu'il a envoyé son fils dans la chair. Il l'a envoyé pour réconcilier l'humanité tout entière en lui. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui va croire en Jésus-Christ. C'est vrai. Parce que Jésus-Christ, en venant vers terre, il a amené la division, pas entre frères, mais la division entre ceux qui vont croire en lui et ceux qui vont refuser Jésus-Christ. C'est vrai, parce que croire en Jésus-Christ, c'est bien, parce que Jésus-Christ, c'est un changeur de vie. Et moi, j'encourage toute personne à croire en Jésus-Christ, parce que moi, en croyant en Jésus-Christ, j'ai rencontré vraiment un Dieu formidable, merveilleux, qui est prêt tout le temps à serrer mes bras, à me serrer les bras, à me faire des câlins chaque jour, chaque moment. Et ce n'est pas un Dieu qui est tortueux, mais c'est un Dieu qui aime. Ce n'est pas un Dieu qui fait du mal, mais c'est un Dieu qui cherche l'humanité. Donc, j'aimerais bien que... donc, bien sûr, que tout le monde connaisse Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, c'est un porteur d'amour. C'est un changeur véritable de vie. Jésus-Christ essaye tout le temps, tout le moment, d'amener les gens au salut. Parce qu'il sait que le salut, c'est un chemin, bien sûr, gratuit, mais c'est le seul voie dans lequel les gens pouvaient rencontrer Dieu. Le salut, c'est par grâce, bien sûr. C'est sa grâce divine vers l'humanité. C'est de l'amener au salut. Donc, Jésus-Christ, vraiment, pour moi, c'est un changeur de vie total. C'est un changeur total de vie. C'est un porteur d'amour, de sécurité. Parce que c'est vrai, auparavant, nous avions la sécurité. Nous voyons que la sécurité, c'est dans l'argent, mais Jésus-Christ, c'est la sécurité, c'est la sérénité, c'est l'amour, la vérité. Même il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc Jésus-Christ, pour moi, c'est un changeur de vie, c'est un amour, c'est une vérité totale et parfaite, c'est l'unique vérité même. Jésus-Christ, c'est un changeur de vie. Et Jésus-Christ aussi, c'est un réconciliateur. C'est un réconciliateur total et unique entre l'humanité et Dieu. Et je suis fier d'être son fils. هي كتولام ذوي التاجين بوسان ودنا اختار يكون وين ودنا هكا تسمني غاتلي تعجبكم تسمني غاتلي مثوفام ولا تكون وين يعني اون ريبونس تفهم الجواب يستقسين نون ترى ما الا كون وين الا كرا تسعه مستقسين روثناغد كاينين مازال السوثر غاون قراون دايت مثلا تسماتين ملكري لا نفلون ملكري لا نفل الخطر نون اني تسيد اروثاغد مذ انترنت مذ تليفون ما تصافرات نكونين نبغى كان اكون انسين دا شو تخميم ما الزرام اللي كان نبغى تفغام هذا سنانو ذولينا كيكات ما الا كنت عجيب راه اني ثاغ مثلا تستمثين نكونين نبغى انرنو نبغى ان نرنين ذي تموسني غادي في كاسي ربي نبغى داغن اسنرنو نكونين نبغى اسنف كاسي ربي امكسخان المجد الناس نبغى اسنين لا غلواري ناس اسنرنو واش نكمل خاطر ذا نتسا اذ سلطنا نسا غادي في كان تودارت أكنيد ولا أمك ربي يتبدل مثلا أمك يبدل أخشي شقيكات نولا ذعني كاث أيث مثلا أن خطر أمدان سيماتي سكتي دينا وزمير الذي يبدل سيمانيس ما تشفى ما يتمثل أثيستماثين نظران نكونين أما ذي كثيرا يقض السنة كنيس قار ذي لابيب ناغ ذي ثيران نظن يقارد أمدان يتوخلق سقوخال زيك ونظرية راه ونستقسايا راه لما أنا اسمين ثانا يعني ثغاو ساقي ثانا يعني ثودر ثينون كينين فيخ الزراغ اشو غار يدوسي غار الدوني ثاقي اشو غار يديفكا ربي غار الدوني ثاقي ذا شو اذا القصد الناس ذا شو ذا لو بوت باش نكينين هذا غار الدونيت هين الى قانو غال ارتز ولا غار ثيرا خلصن ذا شو دي قار سيدي ربي اسمي يخلق ادم يكون حواء يخلق ثنيد في الصيفينس ذاغن يخلق ثنيد بلا العيوب بلا دنوف ربي في كيسن يون لامر اشو سنينا يناسن غروثة تتم ذي تجراكينا هين ربي ميكزران
أمذان يعني آدم يفكياس الختيار وسينيرا بالسيف الله وتصدران ربي يفكياس د الختيار ومذان أمذان نكات آدم إلى قاس يختار إياه هذا يضوع وان سيدي ربي يعني هذا السينين سيدي ربي ثم رضيد الصغاران ذي تجارانين وتتصغاران لما أنا آدم يختار ذي تجاراني كاتي عصا وان سيدي ربي هين السن أمزوارون الساعة اللي كان ذي دقيقة ني ما كان يعرض يتشان ذي الفاكيانين عندنا سيدي ربي غورك سيد تجارانين غورك أتسنالض التجارانين آدم سنين اسمي عصا سيدي ربي يضع على وليس أسنين إديك شم الذنوب ذي قول نبو مذان أمذان يغال يخسر أمذان يغال أماكن ثرز لا رولاسيون إلا نقول سيد ربي إلاق أديفك أسفل إيواكن إلاق تسيلين يفوكي ان ريتابليسمون لا رولاسيون إلاق لا إلاق إلا ناكل أمك ثموسني إلا ناكل سيد ربي إلاق تغال دروم كان ماشي إذا مذان يتديف كان لما نغ ربي يديف كان أفريد إني ظني وكان لا رولاسيون تغال دروم كانيس إيه مخ ضربين إديوسان ستيماتي سخطر نكونين مكن أدنينين نسعى الراش نسعى ثروة إلى قتيلين كوميونيكاسيون جراس جار وراش أو كذا فافات أو كذا يمات الراش أو كذا فافات سن إيه نكوني داغن سي إكزاكتومون لا ميم شوز يعني داين يلان يعني كيف نكونين تسروان سيد ربي تنادي داسيلي لا كوميونيكاسيون لما أنا الذنوب والنكاث مازالت تساوين ثروان سن نكونين ما كان إذن لول توران كاين سينا ماشي إذن كاينين إكس خسران ماشي إذن كاينين خدم الشينيكات ذا آدم لا معنى لكن كاينين ورثاغ سي آدم سي الجسام سي إسعير ناقص سقوليو يلان كاينين ذي الحية ساقين أكن داغني كتوما ذن كاينين ورثاغ سي ذنوب آدم هين أفياجين يدوسان المسيح هو كان نكينين ما ورثاغ ذي المسيح يموت في اللين موثاغ أكذ المسيح في الصليب خطر نكيني قرغاسي سيدي ربي قرغاسي المسيح ذيك تشينين يموت في اللين ذيك تشينين يكسمرن إذا منيك فمي ذاك هو كان يسلك هذاك هو كان ثرى الساقين ذا جديد أي ثرض ذا مذان يغالن ذا حقين ذات سيدي ربي كيني ذم ذنوب يسخسرن يكرني مذانن يخدعن كيني يسكدفن وغالغا ساقين ذا حقين زات سيدي ربي الساقين كيني ربي يحسبين أميس إهجيد مام أمكان ذا جنوان قارد يخونوين إدو سيغ أدسفق ذا تغاضميين خطر تعاشم ذي ذنوب تغاضميين خطر تعاشم أم المال يضاعن كل يوم يبين فريديس سيمانيس لما أنا اسمي سيدي ربي يبين نغد يجمع نغد ذي ثمان سيدي ربي هي تمثلنا تستمثين الساقين يجمع نغد سيدي ربي يفكي نغد دواليس يفكي نغد تزمرتيس غاسكن الذنوب ني قد نبوين سي آدم الذنوب ني يرزات المسيح في الصليب السنين في الصليب في مذاق إيث يعفس سيدي ربي يعفس تزمرت نطلام الشيطان ورسايرة تزمرت ثورة وذاك كيف كان تدرت نسني المسيح لكن أم كان دينا أم كانت تسلك قصقي ما يلو تسلك غار خاطر ذنوباتي وأنواع يعفون سي ذنوباتي إلا قد خلصا في ذنوباتي الحوايج جاك خسر غادر وين انت خلصن ياوي إلا كنخلص معناه كيني ما اختار المسيح ينايد كيني خلصاخ في الله خاطر ما تقبلض الموتي وفي الصليب تقبلضين كيني اذا مسلكيك كيني افكارتو درت دايما تغلظ ذم ذان تغلظ ذا حقين زات سيدي ربي ذنوبك يمحى داين هيك ما اوتما اودي تولين تذول تاكين ماشي ديوث ماشي تسناتي دنقار أطاس قمذاني ديوسان أطاس قمذاني ديقارن
ذا ربي كان يدا فريد سيدنا عيسى كان نتسا كان يدا فريد ولاش فريد النظام ذا نتسا كان يزمرن او ديفك ثيدات ذا نتسا كان ارمون ديفك ثفاث اتواليم اشو قلان غراون ما إلا مازال كون ذي طلام وتوالي مران خاطر تهموم كان التسعموم كان مزري مران ما إلا تسعم الذنوب لكن العيوب تسعم وزمر ما توالي ما خاطر ذي طلام تسليم أمن كاينين اللي غذي طلام وتوالي غرا غما تدرثيو تسعمو ذي طلام لا معنى اسمين يدي شعل ربي يفكد ثفاثيس ولاغ إيماني وسولن سيدي ربي ولاغ ذم ذنوبي ليغ السنين زريغ حواجاغ سيدي ربي السنين زريغ حواجاغ لسلاك حواجاغ يوون دي ساعتها زمرت ايدي يفك لسلاك خاطر ما إلا موثاغ إلا قد زرغني غير روحها أنوي ذبابيو أنوي ذا خاميو أنا غرض روحها قسمة تفاك الدوني ثاو الكساقين مسيغ المسيح ذا مسلكي وزريغ أنا غرو روحها زريغ ويسلكن زريغ غاس ما كنا عدا في الموت ربي يفكيد ذرت اللبذا ألا سيدنا عيسى المسيح يديكرن سي الموتى إذا نتساكن إكسعان تزمرت أذ يغلب الموت نتساكن إكسعان تزمرت أذ يغلب الذنوب أذ يغلب الطاني اللي عندي تودار تنون هيجما أو تما نكونين نقارد كان أول الحق أول سيدي ربي لكن دي أول سيدي ربي ما يلا يسر حون وأول سيدي ربي ما يلا أول سيدي ربي أول المسيح يسر حون تسيدت أتسليم ذي حقيين هي ساقين تسناديغ وتزلاغ سزمار سيدي ربي على ينصر روحي قدسن أتسيلي ما يتمثل في السماثين ذوي ذاك يتسل كان سيدا من سيدنا عيسى المسيح تسمنيغ والسلامة أكون وليغ ذي ذولتي نظن ما لك رسع ما استقسين ناخذ فغام الدناديم أفين تفغام إني ثاغد نكوني أقلاغ ذا ماذا كني جا كون ديل هنا جا كون ديل البركة من سيدنا عيسى المسيح عرفتوا فات